Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Ixane. Hey. Yeah, dakelo la Gagash namuntlha. Of course loko xi va nghena le Palms le, and then of course hi tlhe hi vula loko xi kha xi bifa the twins strong. Yeah, so previous video I fika hi kombisa ku Gagash a kha kombisa ku his birthday celebration ku na some high chances ku yi nga fika yi ndliwa le a Palms the 27 ta May. However, say na update as you can see if you want Gagash ka siku ra namuntlha of course ra 26 ta April Africa posted this post location na swona la ku le a Palms. Aku atsala ku ha mina eku rhandza ka Xikwembu loko se languta kwala na swona ku na ti-images kwala leti nga fika ti vekeriwa as you can see ve le ku khawulaneni kwalano move hansi. Unfortunately I don't know the person but swi komba ku there was a meeting there ni le yin'wana image maybe it's a manager there or something a nga va a na higher rank possibly mi ta byela if n'we mi swi tivaka but Gagash le tliya le a ye hi meeting concerning his birthday celebration. So loko hi langutisa la swi komba na ku va tsakini and then laha ku sungula picture va tlhela va khawulana. In most cases loko ku khawulaniwa like this hi loko mi kuma ku deal yi pasini, so swi tikomba na ku deal leyi pasini, so hopefully ta kha hi confirmela hi yexe ku swi fambe njhani le. So loko ri impela yi pasini hey loko sweswi se ta chiche xiyimo xa the twins swi ta vava swinene, so sweswi hi nga vuli to tala hi ta update loko se swi ri official. Hey, so loko hi tala ku na dibeef din'wana nga di vona Gagash nga di endla man ya xi be post yin'wana swi vona ku hayi la xi bini, so ni yi analyze kahle a ni swi vona na ku xi bifa the twins ta a ni kha mihleketa yin'wana yi kha yi ku tshinya vantshwa mara a ni vonanga la xi nga katsa tihunyi ni vheta ni ku hayi leyi ya le ka the twins because i vanhu lava xi lwaka na vona sweswi xi lwa na the twins na tshinya vantshwa, so lava is the twins, so ni ta yi hlaya as it is. Yeah, so hi fike hi vona Gagash a fika tsala ku wun'wana a ku me ni navela ku fana na yena ni vhe ni ku wow, so swi loko ka wun'we wa the twins or both of them I don't know which one ku na la nga fika kombisa ku vanhu vo fana vo Gagash va navela ku fana na yena. And then aku se loko munhu se a ti vona a ri yini vhele hi ku a ko va na nchumu xo chavisa which he has and I don't have handle ka nsati wo biha leswi Gagash a fika kombisa swona vona ni ku a vo n'wi tlula nchumu apart from nsati wo biha leswi a nga fika kombisa swona na ku like really ni nga navela ku famba ni ku ndzawini va ku ahe ni kombela ku gomisiwa aje ni nga navela ku ni ri hava medical aid, ni nga navela vo menemene ma vona link ina link leyi ni nga fika ni yi vona yo himpela swi ya ka the twins eku a na vo timenemene hina na vo the twins na vo mina vo Master T hina timenemene ta ka Gaza yeah, so swi vheta swi va tlila ku swi ya ka vona hi ku a yi tshama xi vula ku xi ku tshinya vantshwa i menemene ni nga navela ku famba ni nwa mabodhlele ya mahala, ni nga navela ku inboxa wansati wun'wana na wun'wana wa ka Gaza Gagash na yena timhaka se ti kume ku timhaka teti mara no vasati va ka Gaza swi va ku vo humesa swihundla leswi a yisaka Gagash a nge tsali swilo leswi njhe Gagash ku na loyi a nga n'wi nyiketa swona swihundla swa so vavasati na vona ni nga navela ku va ni ri hava umalusi mara can I go deeper hi leswi nga fika kombisa swona, so i loko kombisa ku the twins va hava umalusi which means they never passed grade 12 a ku futhi ni nga ti luma xikosi leswi nga fika kombisa swo Gagash ma ku yi deep njhani beef leyi it's very very deep, so yo yaleyo as you can see there loko ri amukeza futhi ka bani ta kombela mi klika subscribe.